Haydar Köyü yeniden kendisini bildirdiği yaratıcılık uğrundan. Kolektif angısı Dilçok'tan peydalandı burada. Oyunculuğu bellidir. Türlü uğurlarda, türlü teknikalarda o Haydar Gülleri. Haydar'ın biliriz hani var çok anılmış tarafları ama bu sedefçik hangisi daha genç, hangisi daha bir yaşını tamamlamadı. Bugün kendisi için anlatacak, açıklayacak hem de öğreneceğiz. Acaba neyse yaratıcılık uğrunu kurduğu oyun kolektifi Haydar Güller. Bizimle birlikte kolektifin yöndericisi Violeta Angeli. Sabah hayır olsun Violeta. Bizimle birlikte Valeria Baku hem de Vera Bejinar. Onlar da oyuncular Haydar Gülleri kolektifinden. Hayırlı sabahlar, hoş geldiniz. Haydar Gülleri kolektif hangısında var hem biraz daha büyükler hem de biraz daha küçük oyuncular, öyle mi? Da, öyle. Violeta, siz başında duruyorsunuz. Birazcık kanıdası kolektif için ne zaman peydalandı, nasıl fikirle peydalandı hem de bugünkü günde nasıl yaratıcılık yolu? Ну, вообще, я живу в селе Гайдары. Мне позвонила мой хореограф Галина Келиш с Тамая. Я занималась танцами сама 9-10 лет. И она позвонила и сказала то, что ей предложили работать хореографом, но она не может. У нее есть свой коллектив в селе Тамай. И она предложила мне, чтобы я работала в селе Гайдары. И так получилось то, что я начала работать, но была группа, но не как коллектив Гайдар Гулери. Так они занимались, танцевали. И вот я с 1 ноября начала работать. Мы создали аккаунт в Инстаграме и начали учить новые танцы. Ну и наши тоже показывала, что мы учили, что мы танцевали. И потихонечку мы начали заниматься с девочками. Потом нам сшили костюмы гагаузские, спонсор Федор Никодимович, села Гайдара. Мы туфли заказали, сейчас нам шьют молдавские костюмы. Это писали проект Гайдар, гагаузские лимнерии. И сейчас у нас будут новые молдавские костюмы, уже скоро должны быть готовыми. Ну вот так и все началось. Потом нас начали приглашать уже в селе, ну, у кого дни рождения, там еще что-то. Приглашали нас выступать, девочек, танцевать со всеми. Kolektifin temeline kim gelir? Sadece Haydar'dan kızlar. Да, только гайдарские девочки. Nesi boylardan? Ну, старшая группа 8-9 класс и младшая группа, там уже разный возраст, с 1 по 4 класс. Bugünkü güne kolektifin repertuarı nesi? Nesi oyunlar oynarsınız? Мы танцуем гагаузские танцы, молдавские танцы и цыганские с Илья Калак с Гайдары. Болгарские, турецкие, современные, девочкам очень нравится. Laf edelim şimdi biraz da kızların. Vera hem de Valeria girerler büyük kolektive, büyük bölüme. Doğru mu anlıyorum? Да. Siz nasıl çekildiniz bu oyun kolektivine? Önceden mi oynadınız? O sırada meraklandınız коллективin peydalanmasından oyunlarla. До того, как пришла Виолетта Владимировна, я танцевала, там пару человек было. А уже дальше, как только она пришла, подтянулись еще девочки. Да, вот. Еще 3 девочек подтянулось. Да, их было 6, теперь нас 9 старших. Nasıl değişildi repertuarınız? Bakınca nesi oyunları oynadınız hem de şimdi ne oynarsınız? Şimdi biz pek beğenirsince oynarız. İleri oyunlarımız biraz dilde güzel. Beğenmedikçe oynadık. Şimdi Violeta Vladimirovna'nın biz öğrendik güzel oynama. Oyunlar mükemmel, güzel. Biz koyarız bütün göğsümüzü onlara. Savaşırız, hani evsizler geçsin. Başka merapриятияларда savaşırız. Aşıpka olmasın. Savaşırız oynama güzel. Sorayım tadı Haydar'da var mı başka oyun kolektifi?
Başka? Yok. Yok mu? Yok. Temel Kurer, Gaydar Güller oyun kolektivi. Sizce kızlar ne soy yeri tutar bu kolektivde paylanı olma, oyuncu olma bu kolektivde? Size deyin bu nedir? Bizim kolektifimiz bana dine önce bir başka aile. Orada biz hepsimiz lideriz. Birbirimizden bizde yok. Hani kimse narsis sıksın birbirinden. Hepsi anladılar naş kimde oğlu. Da yok kim narsis saklasın birbirimizden. O bir aile gibi narsi var. Size deyin? Для меня то же самое. Bu kolektivin paydalanmasından siz insan olarak, belki oyuncu olarak bir şey değişildi mi sizde? Canınızda oyuncu gibi olarak değişildiniz mi? Bu kolektivin paydalanmasından. Мы стали более ответственнее, стали лучше ко всему относиться, хотя раньше не так было. Сейчас мы слушаемся всех. Örnek gibi nece değiştiniz? В каком, Tecrübapçı niye de oldunuz? Bakışlarınız niye değişti? Nece değişti? Мы больше с таким удовольствием ходили на репетиции. Сейчас, как создалась наша группа, на каждую репетицию есть желание идти. Хотя раньше такого не было. Как бы была до этого группа, но на репетиции мы ходили, но многие недолюбливали друг друга. Но сейчас все изменилось. Çıkaran yönderci birleştirdi sizi. Yöndercinin ne kaliteleri lazım olsun karakterinde, ne kim качествами должен обладать руководитель ki önce kızlar söylüyorlar toplasın onları, bir uğra baksınlar, cevapçı birbirine olsunlar çünkü scenaya çıkma oynakına biri şaşırası da varınca yanlışı da şaşırılansın ama hepsiyle bir türlü bacacıklarını ilerletsinler, el kaldırsınlar, oynasınlar. Ну, вообще, я не такая уж и строгая, как они думают. Я с ними стараюсь вежливо как бы разговаривать и ко всему относиться. Даже если они ошиблись, ну, поругала, что, ну, в следующий раз уже не будут ошибаться. Так стараемся все делать красиво. Siz değil sadece öğretici, diyeceğiz koreograf, постановщик ama da terbiye edici de oluyorsunuz. Çünkü var momentlar diyeceğiz, gelesle yorgun okuldan ya da bir halsız, bir havessiz. Neyse lazım değiştiresiniz, havesini kaldırasınız ki onlar havesle repetisyonlara geçsinler de öğrensinler oyunlar, doğru mu? Да. Bu taraftan birazcık kuvvet alalım sizden. Ну, когда они приходят со школы, они уставшие. И если я им говорю то, что вот вы завтра выступаете, послезавтра есть выступление, они сразу встают, все, мы начинаем репетировать, танцевать. То есть то, что они устали, они уже забыли то, что они устали после школы. Ben bunu sifte işitmiyorum. Başka kolektivlerden de açan geliyorlar. Ona söylüyorlar ne kadar da yorgun olmasan. Katıldığın kolektive olsun, türkücülük, müzikacılık uğrunda, oyunculuk uğrunda yorgunluk gider de toplayasın kendini de verirsin kendini bu uğra, hangisini sen seversin. Gerçekten mi seversin oynamayı? Да, oynama biz pek beğeniriz. Cevheriyete değildir. Şkoladan sonra gelesiydik yorgun. Söyle, yani neyse выступление biz sonu deriz yorgunluk için. Çekidesi oynama. O yorgunluk sansı kabili işideyken böyle новость. Anne выступление olacak. Kaçıncı dersen выступление olacak. Neyse kuvvet vereyim. Da toplanıyorsunuz. Sevgili oyununuz var mı? Hepsi bu repertuardan hangisini siz oynarsınız? Herkesin alayım kendi sevgili oyunu var mı? Да. Var mı? Самый любимый? Нет. Да. Современные больше. Onları da pek И seversiniz. гагаузские. Гагаузские. Гагаузские современные. Гагаузские и современные. Да. Ну, больше гагаузские танцы танцуем. Geliştirirsiniz halk oyunlarını, Gagavuz halk oyunlarını, zamandaş oyunları.
Ama açan beklersiniz kostümleri Moldovan stilinde de formasında. Moldovan oyunlarında oyuncunuz, doğru mu Конечно, anlıyorum? конечно. Çekettiniz mi artık öğrenmeye bir Да, şey? да, Var. конечно. Kolektifin yüzlerine, güllerine biz de şimdi bakacağız. Zamandaş bir oyununda hem de ikincisi de olacak bir sürpriz ama komentari mutlaka sizden bekleriz. Aha. Bu oyun gök altında, dışarıda öyle mi? Это был матч у Людмилы Камрате. Карадак в Камрате. И вот девочки, она позвонила мне и попросила, чтобы девочки станцевали, там поддержали футболистов, футболисток, как сказать. И вот девочки там танцевали современные танцы. De nece publika sizi kabul etti futbolistler? Şimdiden mi? Звали Reşit Altun? очень Потому хорошо. Да, что после мы там этого подружились с многими мы- девочками, которые также были футболистки. Им тоже понравилось, как мы танцуем. И потом под конец подружились. Сейчас, когда зовут опять на какие-то матчи, мы с ними там Поддерживаете связь? поддерживаем Да, связь, до да, сих очень пор. хорошо. Да, после этого матча нас еще приглашали на другие матчи. Тоже Людмила Карадак нас приглашала. Siz şimdi başladınız ilk adımları yapma, region uğrunda tanışmakları, bağlantıları kurma. Şimdi başladınız açılma. Bu Da, yaz mı? Ta erkenden mi oldu? Ilk yazın. İlk yazdan Da. da. Öyle çıkaran bir noyabrda kuruldu sizde kolektif. Öyle bir 6 ay kadar işlediniz. Hani neyse koyma ki Da. olsun neyse oyunlarınız. Мы больше танцевали в Дом культуры, Новый год, Рождество. Köyde. Да, мы еще и на колядке приехали в Камрат, поздравляли Башкана. Нас пригласили. Aha. Ta bir oyun. Да, это наш зал, где мы танцуем в Дом культуры. Это Bu мы da Türk танцевали muzikası. турецкий танец, да. Başka halklarında koyarsınız Da. muzikalarına oyunlar. Да. Bu da büyükler mi? Bu kızlar. Нет, это девочки. Nasıl kabul ediyorlar kolektifde türlü milletlerin muzikalarını, oyunlarını? Çünkü stilistika başka, ritm başka, sınışlar başka. Ну, вот так вот привыкают, я показываю, потому что мы тоже танцевали и турецкий, и молдавский, и болгарский. Я показываю, девочки сразу все это схватывают, и все у них получается. Stilistikayı, giyimleri, süretleri kim kuruyor? Ну, больше я, но девочки тоже там что-то предлагают свое. Kabul edersiniz aranızda anlaşmaktan oluyor. öyle mi? Конечно, да. Bu elementleri diyeceğiz. Şimdi bu basmaları, manistalan kendileriniz mi alıyorsunuz? Да, это мы сами заказывали. Şimdi anlarım var mahsus salonunuz nerede yerleştirilip kültür evinde. Да, Дом культуры. Этот зал тоже спонсировал Федор Никодимович. Hangi oyunlarla daha sorunlu çıkmaz size scenaya? Zamandaş mı, halk mı oyunları, hangi oyunlar daha sorunlu? Böyle востребованные, hangilerine çağırıyorlar sizi? Ну, больше гагаузские танцы. Да, больше гагаузские танцы. Gagavuz oyunlarına kaç oyununuz var? Koyulu. Есть, наверное, около 6 танцев. Onların da adlarını söyleyelim. Ну, гагаузская кадынча, там Каршаваса, потом есть с Ангелиной Узун, это тоже есть гагаузский танец, Ильей Калак есть гагаузские танцы. Сейчас новый выучили как-то песню Петра Петковича «Обла», новый танец, гагаузский. Ona da oyun koyarsın. Уже выучили, уже Казали, да? поставили, да. Kaç kere haftada geçirirsiniz repetisiyalar? Можно
сказать, почти каждый день. Летом каждый день. Летом каждый день, но Во время во школы время школы 2-3 раза в неделю. 2-3 раза в неделю, потому что у девочек есть и дополнительные после школы. Яз вакытында gençler daha çok ağrıyorlar, öğrenciler dinlenmem. Siz her bir repetisiyalar Ну geçiriyorsunuz. и Bu haves mi olsa da, bu sorumluluk mu olsa da, После репетиции bu oyunu? и мы репетируем, потом тоже выходим в центр, гуляем. да. Да. Tabirko'lılık birleşik olma. Avgust ayında Haydar köyünde geçer büyük anılmış halklar arasında artık festival Gagos kilimleri. Да, Var mı hani burada hazırlanırsınız? конечно. Ne hazırlarsınız? Bir şey yenilik mi olacak? Да, мы готовим такой гагаузский танец. Директор Дом культуры Анна Александровна так придумала цветы и какой-то танец с цветами. Получается, два парня с Дюзовы. Они работают тоже у нас в ДК. Дополнительные занятия берут. И вот она поговорила с ними, и вот мы решили то, что танец их группа, и вот моя группа старшей девочки, вот мы готовим общий гагаузский танец. Aha, bu yenilik bir şey olacak. Да. Sürpriz hazırlıyorsunuz Sürpriz, köyün да. yaşayanlarına hem de Да. misafirlerine. Kızlara da isteyeyim sorma. Aileniz tutturar mı sizi bu oyunculukta? По большей части, Ладно. да, потому что, допустим, вот когда мы что-то заказываем, вот туфли мы заказывали для турецкого танца, повязки, спонсировали, так скажем, они. Деньги они дают, когда мы что-то хотим заказать для наших новых танцев. Они дают деньги, поддерживают нас на каждое выступление. Если мама дома, то приходит смотреть, как мы танцуем. Только ли mama? По большей части мама, папа на работе. Понятно. Siz ne söyleyeceksiniz? Ailenizin bakar ona, hani oyunculuklarınızdan utanırsınız. У меня мама за границей, и она каждый день после выступления просит отправлять ей видео, как мы танцуем, фотки всякие. Вот, и я все скидываю, ей очень нравится. Hazırlana kanam diyeceğiz ne sözü yortulara scena çıkmak için mahsus rituallar mı, sıralar mı kullanıyorsunuz oyunculuk uğrunda? Ne su hazırlıklar götürüyorsunuz? Böyle söyleyin. Именно в ДК, да? Коллектив. Коллектив. Ну, волосы собрать, кукуй собрать, костюмы должны быть чистые, поглаженные, туфли должны быть чистые, все должно быть идеально. И помогаем друг другу Да, мы помогаем. утюжить костюмы, Да. Волосы делать собрать, кукуй, сумма, да. Помогаем друг другу. краситься друг другу тоже помогаем. Diyeceğiz Gagavuz giyimlerini giyerken ne söz süreti kurarsınız? Gagavuz'ka ne söz lazım olsun? Ceketinin saçından da başardığının ayakkabılarından. Ta Yevil'den Gagauz'kan saçlı olsun o toplu. Ona dilden bir anda bir saç çıksın. İleride Gagauz'kalarda dilmiş. Принято gezme распущенные saçlarla alamışta olsun o toplu. Şimdi biz toplarız saçlarımızı. Açan Narsiçka'yı Violeta Vladimirovna bize bağırıyor, toplayın saçlarınızı. Öyle dilem olsun. Düşmeyer olsun. Doğru. Должно быть все идеально, чтобы ничего не торчало нигде. Да. Gülleri kullanıyorsunuz mu saçlarınıza? Да, Çiçek. впечатляет. Гвоздики красные. Diyeceğiz Gagavuz'kanın süreti millet rubasında sizde toplam toplu. Да. Hazır. Moldovan kostümlerinden dikersiniz. Orada ne su lazım olsun süret? Молдаванкаджи. Ну, наверное, то же самое. Должны волосы быть собраны. Мы вот недавно заказали венки. Тоже будет новый костюм, будем новый готовить, чтобы было всем интересно. Bende de her zaman merak çeker. Acaba oyuncu, artist dil yönemli oradan olsun. O açan giyer millet rubasını
onun içi deyişler mi, yoksa ruhu deyişler mi, bakışı, diyeceğiz kendisine ta düzeldir markasına. Ne olur? Değişilmekler olur mu giydinen millet Olur. kostümünü nesi? Когда мы надеваем, ну, лично я, когда одеваю свой костюм, у Гагаузка футасна жилетка тоже. Жилетка Чангисни, естественно, düzeltme arkanın içinde gezesin Kambur? kamburlan pek güzel durmacık. Düzleysin, dudaklarını kırmızı boyayasın, içinde bütün bir kuvveti, o yani oynama, söyleyeceğim Rusça, расцветает душа прямо, hani ben isterim oynama. Da o Gagauzka giyimi, o göstereyim içimi. Gagauzkan suretini kurduğunun içinizi halis mi Gagauzka duyarsınız? Gagauzkan ne su kaliteleri var? Gagauzka он на серт, фианабрас. Öyle mi? Da. Gagauzka он вся шака для мой нас. Aha, bilece. Da. Еще, Лера? Siz nece kendinizi duyarsınız Gagauz giyimini giydiğini? Мне кажется, мы должны подавать пример другим, чтобы так же делали. Вот. Также у нас еще есть младшая группа, мы должны давать им пример, как надо себя вести перед выступлениями, потому что мы для них пример. Они видят, что делаем мы, и они То же самое. хотят так же. Да. Örnek büyükler olarak gidersiniz sizler de, küçükler de ardınızdan. Burada pek doğru söylediniz. Sıkça mı gelir küçükler, seyretmence büyükler trenirovkalar geçirirler, repetisiyalar? Ну, большинство я собираю младших, сначала младших, потом старших. И иногда младшие остаются смотреть, как старшие танцуют. Да. Иногда даже повторяют, встают и сзади там танцуют, что повторяют, показывают там руками что-то. Bu doğru mu? Küçükler büyüklerden öğrensinler. Да, да. Девочки, вот первый год, еще 2 года, и они скоро выпустятся. Потом за ними младшая группа. Plan Да, hazırlamalar içinde. да, и теперь приходится их тоже учить. Потом после них останется младшая группа, они потом тоже будут как старшие. Gençlerimizin var mı havezi kultura ince sanatını ilerletme? Var mı havezi oynama, müzikayı sesleme? Ну, Çekilir mi uşaklar, oyuncular? да, да, есть. Много детей ходят на репетиции, вот ко мне приходят на танцы, даже после садика маленькие приходят, да. Нравится им, но большинство девочек приходят. Сейчас Чуть-чуть такое время, то что для них, не знаю, танцы это что-то стыдно или что. Им больше кататься на машинах, на мотоциклах. Aha, ben hiç düşünmedim hani oyunlara taşıyor gidiyorlar kendilerini güzel spor formada tutma, duyma, işitme, müzikayı genişletme, kendi fikrini, becermeklerini, sınışlarını. Çünkü oyun kimseye zarar getirmedi. Ama duyma müzikayı, duyma oyunu, duyma halkın ruhunu, ki her zamanda şimdiki Türklerinde de olma içinde bu hem aktual hem de moda giren içsi bile düşündüm. Ama herkesin kendi bakışı, doğru. Вот даже в младшую группу мне пришли там пару мальчиков, там 2 класс или какой. Ну так они пришли пару раз, очень сильно баловались. Они, видите ли, очень сильно обиделись, я их очень сильно поругала, потому что они вообще с девочками как будто легче работать, чем с мальчиками, не знаю, не слушаются. Сколько ни кричи, сколько ни говори, они потом так и бросили. Так пришли пару раз и больше не ходят ко мне. Buradan bir çıkış yaparken ne lazım olsun uşakta hangisi gelir oyunculuğa? Önemli ki o kalsın, oynasın. Должна приходить вовремя, слушаться, танцевать,
не баловаться. Ведь она пришла танцевать, не... или он пришли танцевать, а не баловаться, там, драться, и что только не происходило. Вера Дiyecisi'ne için oyunculuğa gider. Это Лера. Oynamaya için dersiniz. Ну, мне это очень нравится. Это мое хобби. Мне очень приятно туда ходить. Там я со всеми хорошо общаюсь. У нас нет недопониманий. У нас хорошие взаимоотношения. Все хорошо. Вот. Kollektivde olmak bu nedir? Быть в коллективе – это, скорее всего, приходить к общему мнению, потому что у каждого своя точка зрения. Hepsi istelikinin pırçanı yapma, но в коллективе такого нет. Orada hepsi birlikte olsun. Anlaşma oluyor, anne isteriz bir şeyler yapma. Ama birisi istememiş, birisi istememiş. Ama öyle olmuyor. Açan kolektivdesin, isteyesin, istemeysinler. Burada doğru söylersiniz. Cevapçılık pedagogine mi açan kolektivde? Ответственность. Да. Да? Да. Сценaya çıktığından bir kimse yanlışlığı yaparsa da Ничего страшного, надо просто танцуем дальше. продолжать танцевать и не обращать на это внимания. Да. А то Это очень сразу важно. все поймут, что ты Заметно. Это ошиблась. ошибка, ее потом завтра, на следующий день забудут. Но Даже сразу, спустя 2 минуты. Просто Спустя надо 2 минуты забудут, но мы будем знать то, что мы ошиблись, но вдруг это было так запланировано. Никто же не знает. ben bir seyirci olarak söylemeyeceğim hani düşünmeli kimse yaptı bir yanlış diyeceğiz sınışı ya da dürtüldü ya da kaldı hepsinden geri. Doğruysunuz. Kolektif diğer kendi birinci yaşına. Да. Var umudum ay hazırlıyorsanız birinci yıl dönümüne değin ne soy programı. O sırada planlarda bir şey Мы еще çıkmıyor об mu? этом не думали, но если все будет хорошо, надо будет что-то придумать. Да. Gaydar Gülleri onlar Sadim köyünde hem de önce örnekte gördük çıktınız diyeceğiz spor arenasına. Kendi oyunlarını gösteriyorlar. O sırada çıktınız region uğrunda, devlet uğrunda tanıyorsunuz scenaları. В Камрате выступали, ну так, в селе больше. Ведь только первый год, а нас почти мало кто знает. Да. Gösterelim o zaman portretlerde Gaydar'ın güllerini. Gaydar'ın sadece bir paycağızını. Bu oyun kolektifinin gülleri. Ama Haliz'den Gaydar köyünde hepsi uşaklar güzel. Önce de bütün Gagavuzya'da, önce de Moldova'da. Bu Gagavuz giyimleri Gagavuzkalar. Öyle mi? Yeşil fistanlar, beyaz jaket hem de beyaz fıtalar. Bu onun için söyledin, söyledin mi? Да, цыганский танец. Сельё Калак танцевали в Чударлунге. Репетициядан sonra mı? Это выступление на День защиты детей. Bunun için dışarıda sizi görüyoruz. Kırmızı çiçekleri, toplu saçları. Это мы были на съемках в парке Хакикат. Это были съемки клипа Ангелины Узун. Bunlar da en Это младшая küçükleriniz. группа, да. Это младшая группа. Toplam kaç götürüyorsunuz grupa? Ики. İki grupa. группа. Bütünden kaç oyuncunuz var? Старших 9, младших 15. Всего 24. 24 девочек. Bu yıl mı praktika açan kolektifler götürüyorsunuz? Да. Да, Здорово. впервые. Ну, не сказала бы, что сложно. Как бы я тоже танцевала 9 лет. И такое чувство, как будто я не хореограф, а как будто тоже с ними танцую. Вот, мне самой это тоже все очень нравится. Да. Valeriya hem de Vera, siz Sadika kolektifinin bir paycağızı ama bir kızlar da var umudum hani. Sesliçikler sizin intervyunuzu. Siz bilirsiniz mi sizde de büyük cevapçılık var yönderici için. Çünkü
Siz onda yılksınız, первенство Да, işte öyle. первый. Birinci klasta uşakları almaya da bir klas kol vermeye diyene. Siz de bir iş kalem lazım, yardımcı olasınız. Yöndericinize öyle. Да. Mınzalarınızı göstermeyesiniz ama birlikte böyle bir güzel kolektifi götüresiniz. Doğru mu? Doğru. Doğru. Naşkalar size dileme güzel yaratıcılık başarıları, yeni oyun постановкалары hem de mutlaka olduğunun yeni kostümleriniz, onları da lazım belli etmeye. Gösterme. Değilse de regionlarında ama devlet orunda da bile bestedilerim büyüyesiniz, adımları yaparsınız. Hem de kendiniz için oyunlar aşırı anladasınız bütün Gagauz yani Haydar'da da var güzel Haydar gülleri. Да. Sağ olasın sen katıldığınız programımıza. Bekleriz yeni buluşmakları, yeni oyunları hem de yeni scenaya çıkmaklarını. Ama Haydar'ın film festivaline umut ederim hani mutlaka çıkacaksınız. Gene güzel numaralar. Да, конечно. Size Violeta güzel dayanıklık dilerim. Yeni oyunlar koyasınız mutlaka. Hem de böyle adımlarla anglarını birinci yaşına yakın yapmışsınız. 2 millet giyimi, birkaç soy oyun. Bu başarılar Halis'ten gerçekten büyük günde var. Kızların da olsun havezlere gitmeye, toplanma kolektiva. Hem de şanlandırma değilse de kendi küçük vatanını Haydar'a ama Gagauziydi. Спасибо. Sağ olasın sen katıldığınız programımıza. Bizimle birlikteydi sabah zamanında misafirlerimiz Gagauz'un Haydar köyünden. Violeta Angeli, Gaydar Gülleri oyun kolektivinin yöndericisi bizimle birlikteydi. Vera Bejinar hem Valeria Baku. Onlar da kolektivin oyuncuları. Misafirlerimizi geçireriz. Kalın bizimle.